Umugabo witwa Steven Oseria uherutse kwita umugore we yarangiza akamutekera. Abana be baturage bamufashe bamutwikira mu ruhame mvuko byemejwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara nto ya Nyamace Chipkemo Chipkulei Chifidito Chutu 22/5/1937 Facebook Twitter. Kenya umugabo watetse umugore we akamugaburira abana be yishwe, atwitswe nyuma yo kwica umugore we akamutekera. Abana be yaje kwishwa n'abaturage bamutwitse. Amakuru yatangajwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara nto ya Nyamace witwa Chipkulei. Mu kiganiro n'itangazamakuru yemesha ayo makuru, umuyobozi wa polisi Chipkulei umuyobozi wa polisi Chipkulei umuyobozi wa polisi yagize ati abaturage bo mu ntara ya Kisi baherutse kubona nyakwigendera ari kumwe n'umwana we muto w'imyaka 2. Ariko umwana ari harira. Abo baturage bashatse kumenya impamvu uwo mugabo ari kumwe n'umwana we muto uriho rira. Bahita bamubaza nyina ari mazi abura ibisobanuro. Chipkulei yakomeje avuga ko nyuma yaho uwo mugabo abuze ibisobanuro, abaturage bahise bagira amakenga maze bamusaba ko bajyana mu rugo. Bageze mu rugo basanganizwa n'umunuko mu nzu. Abaturage bahita bakeka ko uwo mugabo yaba hari igikorwa kibi yaba yakoze. Bahise batangira kumukubita ngo avuge uko bimeze maze abemerera ko yishyuye umugore, ariko ntiyavuga icyo yamwiciye maze amutekera abana be. Aba baturage n'umujinya mwinshi bahise bafata icyemezo cyo kumutwikira mu ruhame. Arashya arakongoka ahinduka umuyonga. Nyuma haho polisi ibimenye yageze ahabereye ayo mabara, ariko ntacyo yaramiye kuko umuntu yari yamaze kwicwa atwitswe. Uwo muyobozi wa polisi Chipkulei yavuze ko uwo mugabo yari yarafunguwe muri 2007, aho ntabwo yari yarafungiwe kwica umugore we wa mbere. Polisi yahise ifata bimwe mu bice by'umubiri wa nyakwigendera wishwe n'uwo mugabo maze babitwara mu buruhukiro bw'ibitaro ngo uzabanze ukogerwe. Suzuma Ice Media, subscribe for more. Ice Media, subscribe for more.